le morena wa rona a re nneng ga tshe ba ga Malete a re nneng ga tshe batswana betso a re nneng ga tshe bana ba Modimo ke di dumedise ka pula jalo mo ngwageng wa moša ka lerato le le kalo ke itumetse ke itlhela ba taung batho ba bantle ba dirileng bontle ba tlhoka ka kgolo ke ipoeletsa gape ke a di dumedisa ka pula tlotlo a itle mo go lona lotlhe setšhaba sa Modimo mme o siame gore barongwa ka kwano e le Kgosi Botlole a emetse mogolo ya Kgosi Masie o ileng jalo ko boitapolosong mme le go tlhoka tsogonyana ga gagwe nna ke a dumela ka gore rotlhe tota a gona motho o ka reng wa ba fodile jaaka bogobe mongwe le mongwe wa rona o tshela ka tsone ditlhabi tseo ka išio ke re Modimo kwa leng teng a mmaballe ke na le lenaneo le ke batlang gore ke tle ke ipue le marara ka o ra go ra gakololwa ke bongaka ka go itlamela mme re ta re boela ko morago ka gore re ja eng jang ka itshidilo mmele ya rona ke batla ke lehano a pele ga mokhanselara ko o tlotlegang ke re ga ke itirele sentle le nna yaanong ke ka moo ke batlang gore ke bagoge ke ba re ke ra re nneng gatse re eng ditlhatlhobong kana re bitse ngaka a tle go re tsaya ditlhatlhobo re tsewe madi gore o itlhelang madi a gagwe a na le mahura a mantsi a gakololwa gore ka irang go a fokotsa a kere go na le kganye ya blood pressure e kile ya ntshosetsa maloba ngaka a nkaela gore ke dire jang mme ka sala ditaelo tsa go morago ya be ya ko tlase yaanong maswabi a ke nanna wena ngaka ga ke itse gore go ne ga tsamaya jang ke re tswa go mmoloka ka di-3 tsa ga January Dr. Mwanza ke re ba gaetsho moaga go ba le ka kagiso mme nantse a ntshetse morago gore ke itlamele jang yaanong ga ke batle gore ka gore o didimetse ke losologe ka gore ga nke re itse gore jaanong mo go sa itlameleng mo gaka ba ga Malete le ga leso e letse ra rona ba rotlhe gone mme go tshwanetse re leke bojotlhe jaanong marara a re bitsana re tle re bueng ka boitshidilo mmele ka gore re ja eng ba ga Malete le lona ga le tlhabile ko manyalo le ko dintlong le ska la re tsholela seswa se sentsi ka gore nama le one ke ngwe a tseye di sa re tshediseng sentle ke dikgang tse ke tla di bua le marara borangwane gore a re itlameleng mme mo go ra le rona setšhaba rotlhe go ra le bodiredi rotlhe ka gore mo ngwageng o fetileng re tshwanetse gore re tle re ire thulaganyo ya megwanto wena Maratladi le gona le lenaneo leo ne le rulagantswe mme tle ke gakolole tribal administrator le wena o ka ene o itafo gore re tle re ipaakanye re busetse mogopolole go tla ga ka mo mosong ono ba ga Malete jaaka ke le ke a tlotla ba lotlhe ntetlang gore ke ska ka nangola ka bongwe ka gore se re boletswe maina a rona le maemo a rona mme ka tumelo a mekere e ska ne re ga go buiwa bangwe go a bo go buiwa diofisi tse ba ditshotseng go a bo go sa reye gore batho ba bangwe ba ko tlase ka tsela epe nna ke dumela gore motho mongwe le mongwe mo go rona ke motlotlegi motho mongwe le mongwe ko le lapeng la gagwe a nne bana ba gagwe tlotlo a ba ruta gore le bone ba mo fe tlotlo re tle rage tšhaba e ntle
e tla reng ga re tswa mo matsatsing a boitapoloso jana re be re sena dikgang tse dintsi tsona ga nke di tlhoka ka gore re batho mme go bo go sena tshololo ya madi tle ba ga Malete a le itse gore ga go na le sengwe se se intumedisang ebile ke le bolelle gore se ntira motlotlo ka gore ga e sa eletse gore ko merafeng e mengwe o bontse go teng motho o bolaile o mongwe monna o bolaile mosadi kana mosetsana ebile o montshitse karolo nngwe ya mmele o montshitse pelo o mo kgaotse tlhogo dio tse ga ke eletse gotlhe go utlwalla mo garong jaanong ga e re tswa mo malatsing a batho e reng a ba le mo gone boitumelo ga gongwe bo fetile selekano mme go bo go sa tlhage sepe sa dikgang tse dintsi jaana go mpisa go bo go mpha motlotlo ke be ke tshabe gore ga ke batle go sia mo ofising ka gore re dira mmogo re le morafe wa ga Malete ke batla gore e re ke le hano ke go leboge go simasie ka ha o ntse reng tema ka teng ke kopa gore ke leboge moruti wa ka gore e kete ne re ke le ra bua nna le ene gore kgangkgolo ya nne ke one monate o ke buang ka one o kere go monate jang ga re le bana ba motho re ratana utlwana re dira dilo mmogo ga e re ana e tshologela mo malapeng botlhe a gore a re tsosaneng mo malapeng ga re tlhoka go dumalana ka dilo kana ka dikgang tsa rona mo bateng ga go batlege gore go tsene thipa ga go batlege gore go tsene selepe ga go batlege gore o betwe ke pelo go bo botsa kgole gore ka gore ga ba nthetse nna ke a go ikgogetsa ke gone gore a re rutaneng dikgang tse mme ke le kopa gape le morafe gore kana ga gona thuto epe e re tla tlhola re e bona gope thuto ke ga re tlefa re rutana re bua mongwe a tswa maikutlo a gagwa nna ke bona re ka itokafatsa jana nna ke bona re ka dira jana thuto ya bana re beile ko pele ba gaetsho ke lebogetse gore o ile wa nnankola ka ha ba tswelelo pele ba buang ka teng ba ga rona ra eletsa bana ba rona ba rutege ba e ko mankaleng ba e ko university ya Botswana ba e ko di-university tsa mafatshe mme ga gongwe ga ba bua ko go thata kana ga go motlhofo gore ba bone ditiro tsa diofisi tsa go nna ha tse go kwalwa kana go tobetswa dikhomputara go motlhofo ka bone bo tswelelopele ba rona jaaka ga go buiwa jaanong tswelelopele ya rona e mo gone go na ika gore o tlhokometse moramotswa le ko tlokweng o rile le ka go ka etati ke tsone tse pedi tsa ditlhokometseng mme o na le tshwaragano le tse dingwe tse di mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe la Botswana tse e leng gore ga o le mo tswelelopele ya ga rona e le gore ke mo go bricklaying le carpentry le auto mechanics ga o batla tse dingwe tse di tswetseng tse di ka kontle o kgona gore a go golaganye le di-application dieko mme kgangkgolo ya na a e bua ke gone gore le nna e ke dumelang mo gone gore tiro a diatla ke bone botshelo a bana ba ska ba re ga go tswelelopele ya be le gore go feitse le rona re le batsadi a re tlogeleng go kgobatlang bana ka go feila gore re ska ra re o feitse re lebelele ngwana gore bokgoni ba gagwe keng ga ke gane bana ba rona mo gong ba tshameka ke teng ga re tshwanetse gore re tsamaye re bapile le bone ka paka tsotlhe go bapa le bone ke raya ka dithulaganyo tsa bone tsa sekolo gore ba dire le ma-teacher a bone sentle
le rona le batsadi re tlhodumele ga matitšhara ba re bitsa ka bo PTA ba rona re dire ka ha re ka kgonang ka kgone gore re nne teng re nne le seabe re gakololane le bone ke itse gore go kile ga nna le ke tsaetsego ka kgang e Tautona a reng bana ba seka ba betswa ebile o e bua gantsi gore ene ga a dumalane le bana ba ba betswa nna ga ke sa batle go mo galetsa ka gore ke na le bana a ke re le nna o tla mpotsa gore a bana ba kgosko ba betse ke tla gore a ke re ga ke ise ke ba betse ka gore go ga ba ise ke ba ire sepe mo matlhong a me se batlang gone gore ke ba otlhae mme bana ba batho ba tla go kgotleng ka nako ba sentse ko dikolong re tshwana ke gore ba gatele dikgato re ba otlhae ka gone gore go ba dule mo tseleng phetelela mme ke re a rona re ire maiteko re le batsadi ka kgodiso e siameng ya bana ba rona re ba kaela santse a le monyenyane re mo kgalema re montsha gore ga o ya sekolong wa ya o boela ko lapeng ka nako a gole o dira jaana o reetsa matitšhara ga matitšhara a re tla kwana motsadi re bue le wena wa mo reetsa gore o go utlwa gore ngwana o ga le ko sekolong o dira ke se ka ka ya kwa ke be ke ta ke re nna ngwana ke ga ka ka a dira ditseo ampo se ka re ga ba bangwe ba bua be ke re nna ga e ke a nna ngwana ke o dira ditseo tlhodumela o reetse o gakololane le matitšhara le bagolo ba bangwe gore nyame a re thuse bana ba gole sentle ke tle ke re so se sengwe ke boitshwaro ba gago le motsadi ba bangwe ba tle ba itsele ko thoko gore a dirile tlhakwa morago e gatafo ya pele e gatileng teng ga ke re mme ke Setswana sentse yana yaanong gore ke re tlhakwa pele ya morago e gatafo ya pele e gatileng teng ga ke re ga e le gore tlhakwe e gatile sentle e tlang go morago e tla gata sentle ga ke re ra rialo yaanong ke yona kgang yalo gore a re lekeng ka natla gore bana ba ba rona ba gole sentle re ba tshwaraganne le boeteledipele bo bongwe ko dikolong jalo le jalo gore malapa a rona a tla a re tswele mosola ka kgodiso ya bana ba rona le kutlwano fo gare ga rona re le batsadi ga ke batle gore ne ke teng ka kgobo tla gona le malapa a ra ikagelang ba ga Malete a Fatenset a gore mme le rre ba nne mmogo kana mosimane le mosetsana ba nne mmogo go sena lenyalo tota ga le ka ipona e re go utlwana ga lona go le ra gore le tshwantse gore la ge motseng mmogo le diredio mmogo a ko le tle bo go simbole ga kole ga ke batle gore ke re ba boipela go ka gore ga ke itse gore bone ba tla reng ba tla le ra ba re le na le tshwanelo ya go nna mmogo ga ke re ano rona re lebile tsangwao gongwe re tla helela re re nnyaa se nne mmogo ga re gane botsalano ka gore botsalano bo tsamaela gone gore le ka aga lelapa mmogo ka gore ga le simolola le nna mmogo le gatela mo goreng le be le simolola le reka dilo mmogo a ke re o mongwe o tla rekile se o mongwe o tla rekile kgante le setsha se le simolola go se bereka mmogo le simolola go se aga mmogo ga gona sepe se le tshwaragantseng gore le nne motho a le mongwe hela go tsweng go ga go ka nna le sekgoreletsenyana kana go kgopisana ka sengwe e nna fokfok o mongwe a re ntswela ka lelapa setsha ke sane mme a tsentse ditshenyegelwa ga ke re ke tseng dikgang tse yanong di tsenyang setlhabi sa gore o mongwe a bere gore ka gore o bitilwe ke pelo go eta gongwe a ba go ikgogetsa kana o mongwe a ba re mme ebile ke go tlhaba ka thipa mpo ke a go bolaya ampo ka gore tse dingwe kgantele la le tlhela go te mosetsana go itlhetswa a ikaleditse mme kgantele go bona le pela e tsego a gore o kaleditswe ga se gore ke ene a ikaleditseng jaanong ke re batsadi ke kopa gore a re ne re gakollaneng bana ba rona ba seka ba itetla gore ba age malapa a sa agegang ke yona go kopano hela ka gore ka nyalo a rona Setswana
la laiwa kwa laiwa gore go tsamaye sentle re nne malapa a e reng ga re re go thata ga e le gore go thata ra palelana re le batho botsadi ba kopana ba bua bogosi ba gakolola and go a pele re itse gore kgato go gatwa tse dintseng jang mme ya ka kere ke lebogela seo gore ga re kopanana re le batho moa mongwe hela ka tshosetso ya modimo le thapelo re sephaketse re hilwe ke moruti Mondambu ra rialo ra re a re nne mmogo re le bana ba motho re tshedisanye re ratane re babalesege re gakolane re fane dikgakolo tse di molemo thata ga ke amile ya dikolo ke batla gore ke re na le bagolo ba e leng gore they retire kana ba fetsa go ditirong tsa bone a e ka nna ma-teachera a e ka nna rara jaaka supile hanana le go brigade a re ikatumetseng bogosi re tle go ba bontsha gore ka gakolola jang gore re tswelele ka go thusa motho wa rona go tlhabologa re ka ikaba jang we can volunteer gore re dira eng mo motseng wa ga rona go leka go tlhabolola setšhaba ke a le bolelela ga o dumela go thusa go tlhabolola setšhaba sa gaeno o a itlhabolola o tlhabolola bana ba gago o tlhabolola motse wa gaeno o tlhabolola gore ga o robetsana o se ka ba boifa sepe ka gore o tla bo tlhabolotse ba gaeno o tla bo rutile bana ba kgaolo ya gaeno gore o se ka ba boiha e se ka re ga wa go robala o bo tshogile gore ba ka nna balala ba tlile go swa ka thamobuse gore ba tse dilo tsa gago ke yone kgang e ke batlang gore ke re lebaka la ka gore le ke tlile kwano ke tekodiso le tekodisano e ke setseng ke e amogetse mo go Kgosi Motlhodi ke setse ke e amogetse go mapodising go tswa ko police station e tona ko station commander o mphile dipalopalo go nnile le tsone ditsukatsukano tsa bana ba rona go maititsong a bone tse re ka se ka ragana gore ga ba itshiela balala ba bua bosigo botlhe ba tlaela ba khupisane ba bangwe gate ba tswa go itana ka kgatrudiwang go mo le ga lotwana mo le Sefana ga gaufi le shopo ya Sefalana wa sedile ga mosimane wa teng go sepatelo ko mogobane o mongwe o nyobokilwe ka difeisi ebile le go to ko sepateleng go sedilega o dirilwe di-operation dingwe sologelwa ka ke gore ga e ra sekutlwe sepe gore a gore le ene wa sedilega mme kwa longwe motseng wa lona wa Taung ke tla re ke a pona 100% ga rena jaanong ke rotloetsa jaaka Ramapodisi le ena a buile jaaka Kgosi Motlhodi a buile gore a re itekeng gore go hetaga ga re sa tla boela morago ga re tlo go utlwa sepe mo bakeng e tlang tota le mo tsamaong ya botshelo ba rona this 11 months 7 days e setseng a re tsheleng ka kagiso a re tloganeng go utlwa gote ko Taung go a bogorile ra re rateng motse wa rona kana nna ela gote ko Taung go monate jana ke itumela thata ka gore Taung kile a be senyegile e le motse o tselwang go tlase ka dikgang tse di sa nnang sentle jaanong ga go nna yana a re supeng le thulaganyo ya rona yana mo botshelong e ntle mo go maswa ga ke seke ke bone setapo e ntse yana ga o ka kwa gara motho o le phuthago a ke re wa itse ba nna mo lobong ditilo di be di sala dintsa ba bangwe ba ntse ka go ntle ka ga ba tsene mo khotleng la o ka re wa bitsa la o ka re wa bitsa gore tsena mo khotleng jaanong nna ke abe ke bona gore ke batho ba tsile ba se mo moeng wa go batla go tla kana gongwe ba kgarameditswe mme le ga re ka kgaramediwa ba ga malete gore gompieno sieng ko tirong
ya lona ya dipelegeng a re reng phuthegong dumelang gore ke teng a re tleng go fana dithuto teng e se ka nna gore kgosi o ne a boetse ruri kana go tshwana yala le classroom bana ba ko sekolong ga ikela ba tsena ba tsaya breakinyana ba boa ba tsaya lunch afternoon ba tswelela ka dithuto ga gona gope gore ka tsaya thuto teng ga re sa kopane ha ra rutana re le morafe yaanong le se ka la tsaya gore ga se thuto gongwe gore a re tshedisaneng a re tshele mmogo go se ka ga nna tshololo ya madi ke yone ipabalelo ya rona a re ipaballe mo malapeng a re ipaballe tseleng tota ke yone kganye ke leng gano ka yone go tlhoka gore ke le lekodise go le go nyenyane gore botsogo bwa rona mo dikokelong tsa rona tota mo kokelong ya rona e tona ya Bamalete Lutheran Hospital go thatanyana ka gore ko pusong ditlamelo ga di tsamaye sentle ka gore madi ga tegayo ya ka bare sepatšhe se makgwakgwa jaanong ke utlwile gore ba rile ba rotloetsa gore batho ba ye ko ditleliniki mme ne ke begele gore yaanong ditleliniki di tlala phetelela mme ga e le gore ditleliniki di tlala phetelela nna kara a motho a se ka nna fo a ba bolwa ke letsatsi ka gore go tletse phetelela ko tleliniking a le itlhela seemo e le se e leng gore se thata a go iwe ko sepateleng bagaetsho mme re tswelele re ntse re buisanya ka go ya pele jaanong ga ke ne ke tsena mo go ele ya temothuo kgakolo a ka e ka nna hela gore go lema ga rona mo go teng ga telema dijo e ke re nngwe hela a ke re bogologolo ne ntse re itemela masimonyana a rona ne ba Gamalete ga o thusitswe ka ekere ga o ka kgona go ira tse pedi o ikokeleditse kana tse tharo o ikokeleditse ga go molato ga go to go tega gote re leme ekere e lengwe hela go toa ka thuso ya puso jaanong ke rialo ke re a re tlhwagaleng re ntshetse dijo go idisetsa mo ganong ba gaetsho ga ke batle go bua go le gontsi jaanong jaana ka gore dikgang di builwe tota go se botlhole o buile go le gontsi ke tla beele hela gore utlwe mo go lona le setšhaba sa Gamalete ke se ka le lapisa ka gore le reeletse nna ruri ke leboga makhanselara a rona ka gore ke ba batsile go tswa ko kgale ko polasing tsa rona ka kwa le tsa ba bangwe ka gore re bantsi gone gale ka ko polasing mme re na le ene mokhanselara wa rona ra leboga ra gore o bule gano o na le rona le my honorable councillors re santse re tshwanetse gore tle re kopane even if it's an informal re nna mmogo re tseye dikgang tsa rona tsa motse re gakololane dio dingwe tse le sa di tlhaloganyeng le botse ka tsone tsa morafe gore re ka thusanya jang mme bangwe ba ke tshwanetseng ke ba supe gape ke sa ba supe le gore ba irile molato mongwe ke ba Bolax tota le difeme tse dingwe tse di mo kgaolong ya ga rona ka go tswelela ba re ema nokeng ba dira le rona le gone gore ba re tseela bana ba rona gore ba dire mo go bone botshelo bo tsweletse o re busetse molaetsa mmako go bagolwane gore re a leboga go tshedisanya le lona mme di-VDC tsa rona dikomiti tsa rona bo farmers committee a re gagamaleng ka go dira mmogo dira le bogosi ko bohelong a re rataneng tšhaba ya Gamalete re ikage rage motse wa rona re utlwile gore ka re nna motlotlo tota ga motho o tswa mo taung go batla le wena e re ga o tsena go bong gore ke tswa Gamalete ko taung batho bo ba go tswela pele gore o ke letswa ko lehelo le le siamang ke re utlwa dikgangkgang kwa ga lona jaanong ne ke re ka magoko a kalo ke tla nna gatshe setšhaba sa Modimo re tla amogana mafoko
go a pele a pula ene ma a o ne ke sikerela le ntshela ka mmilone le re sa kwa ha ke la ke le ka le skane le mmera ka ho khona go ya ka le le ba ya re mo bile go se gorobetso re tla tla le neo ke tla kopa re pilane we matla le fe tsa isireletso di tsamaya mo motseng wa bona ona le ke tlogetseng ya clean up campaign mme ke tsaya ke re lone le tshwere sentle ya phepagatso nakong e hitileng ba tshwanetse gore ba ikwadise ka gore go ka nna gatla thulaganyo ya gore ra go tlhopha re tlhophela dikgang tsa molao motheo ke dumela ke re ke tseng ka ditlogelelang barena ba rona gongwe bone ba tlatla ka kgang ya teng mme re ile ka re a ba ire matsatsi kana ba ire gore ga ba tsweletse ba kwadisa mongwe a tle mo office mo taung jana batho ba nne ba tle ba ikwadisa o mongwe a ye ko mogobane o mongwe ba nne ko kotse gore go tswelele go kwadisiwa ka gore go pagama o re wa kwa bo itlhaotsana mo diping gante le go kgobega marapo wa bua mme a kere o le kgobage marapo ke rayala gore ke ba khupile yana ke tla go ipoeletsa ga e le gore ga ba ise batle gore ke ba rekirile ga kae ka thulaganyong mme ke a leboga bagaetsi ke a leboga motsamaisa tiro ne ke re protocol observed ke somarele nako tota hala kgosi ya ka khosana bo tlhola na a supa ngwaga o ne e le ngwaga hela o botoka mo taung mo tsa borukutlhe ka gore re ntse le melato ya bogodu re ntse le melato ya bogodu e ka tshwara 5 bogodu mme mo melato e 5 fela re itemogetse gore o le 1 na gona le bangwe kana mongwe ba ba tsamaya mo motseng ba tsietsa batho ba ya ba emisa ba barare ke emetse koloi ya power hale ntabogela ha lo ntsele madi hale o tla nkitlela gone ga karanga ya teng e tlotla e heta motlakase ame o na le mathata go lapeng ga o la tsamaya morare mme tlogela founu ya gago ka gore o tla go tsamaya ka 500 pula wae ebe o la tlogela founu ha a tswa ko itlhela naga ya letshekla mme kana ke gakologelwa ka December ke ile ka boa ka tlhagisa kgannye gore batho ba ba teng mo motseng ebile gape mo godimo ga tsone dikgang tsa bogodu re itemogetse gore bontsi ba batho ba ba senyang mo taung ga se bana ba mo taung ke batho ba ba tswang ga borong mme bangwe ba bona ba dirisanya le bana ba mo motseng go na le di-garden ka mo di nna le di-event ga go le December jana go na le festival batho na ba tswala go ga borone ba tla batletse mo dikoloi le gore ba tlo thukuta mo taung le ha bangwe ba ile ba tshwara ba tswagana ka go ga borone mme hela e be ke tsena mo ya dititelo normally ya go le Christmas yana go tswala ka di 24 go tsena ka bo di 1-2 re ntse re itemogela ha e le gore go a lowa tota go a gobatsana dintwa tsa mo malapeng tsa ko dibareng mme ngwaga ona re kodile dititeo hela di le 4 ha ke lebelela mo tsa last year they were more than 11 mo ra re tota re boetse tlase mela mo tsone tse 4 e 1 ke masisi tota diteo kgobatso e motho a tlhabilweng ka thipa mo e le gore hana sa bona thuso ka pele go nke be re bua se mme hela tsa dipolano tsone nya
re kotile 0 rape 0 tsa go ikgwagetsa 0 accident epe mo motseng wa Taung 0 ha o tla ke re 0 mo accidenteng ke raela ile gore e diragetse mme ga go a tlhokagala mme tsone mo motse di ntse pedi ha posong hale e nngwe be iragala ga ta chilas go le ithula stop nozzle se phakela tse dingwe ne le dikolo e dithulana ba mo rana ba tswa itshiela kone ba tswa teng kana go sa tswalo ya no ne re ha ba o tsala ba re ba alape motho o tulemela lantsa a kgwetse Kosi tota ke tla di gelala ke motsono o iketlile ka malatsi a boikhutso no iketlile ka tsela nngwe le gore di khantsenara ga re di krea mo ofising ya ka khosina tlhalosa botshollo ya madi tota mo ngwageng tsene di heta na re ipotsa gore go kwana ga go nna December a yana ke yona nako a dintwa ke yona nako a tshollo a madi mme hela ngwago ene ile ngwaga ka Setswana gape o mona magati mme hela khosi ke tla digela ke na go utlwa supa re la go nthunya dikgogo mme ke re a kontsele mfago tio mabapi le kanya di warrant tsa bokgosi mola wa bone ha o lebella o sala o dirilwe ka 1974 o go to le nna ke se ke nne mo lehatsheng di go tlase mo ile gore ha o lebella 800 pula ka 1974 it was close to 100,000 gompieno me gompieno ana re tshwara batho di phone tsa gompieno di a tura cell phone we hele o tlaletsa ma close to 2.5 1.8 maybe gote ha o tshwere motho tsentsa mo isa go bokgosi gore a sekele bogolo e go to warrant ga elete khosi we mahela ka so se lopa madi a kokota sa 1000 so ano ngana re ipotsa rana bokgosi gore a re bona gore a re ba tla le ba gana di tlhapa hela ka gore a dina value mme se nna le value tse kantsa te di a diega tota go sela yaanong kana ha motho a re potile case ana le tsholofela gore motho o tshwerwe case ya me mo malatsing ya sekwa ebe nna hela ile gore go tsamaya go bona kgosi o tla e sekisa o itlela gore khantele e go raere mme le kora motho le ene kgosi kgolo tota warrant a gagwe ga e lete gore a ka seka diterata tse di utlwilweng hale di ka swara 10 go te value ya tsone go shopo go marketeng e le 1 e ja 1.7 e go ra le 10 17,000 ya re nya le kgosi kgolo ga e se mme motho ke ha we register ko makastrata yo tsaya more than 3 years 4 years so ke re apo di warrant tsa bokgosi di tlhodumela gore di ba ha tsono ya gore ba kgona go seka dikgetse tse e leng gore ga di tlhoke gore ano di ye le ko go makastrata ka mo fo kwa ka lobetso ke re ke le leboge a re tsweleng hela re tswere yalo kgosi kgolo o tlhalositse ya re a re rataneng mme kana molaetsa ke gore ratane ke gore re simolola ka gore wena o ithate ga o sa ithate wena ga gona gore o ka rata motho mo jana a re ithate batho ba modimo re nwele thata ka di-holiday nako e ke gore yanong re bereke re beele bojalo a gale re je di-fruits batho ba modimo a mme mmele o tla kgona tsatsi ga o tsogela sekale masola mmele le ona a tla itsetlela leng a nna a lwele kana ga o lwele tsatsi le tsatsi batho wa lapa le dijaba go lwa hela kgantela a tlogela re e be ke nako o phutlhamana kgosi ya ka tsamaya mo metseng e mengwe ena o kgona go itlalela gore bana ba ba hetang ka dingwaga ga ba bapile le wena o ka re ke bone ba ka yone ntata gore ga ba thusi masola mmele ka dijo go ja tota ne o bona go na le molao o reng
motho o jang a sa gato o nwang bojala wa sa ja ke molato ba ta mone nge re tshwaragelle bothata nge be re charge tsatsi le letsatsi batho ga ba je batho ba nwa bojalo kgosi ene se botlhoko la o bitsa phuthego bona ba re ba berekang di-customer tsa rona bo ke dira melato ga ba nke batla ga batle gona anonyana re ga ra bua gore a ko rage motse re re nako e ba mo dikaleng mme helana ke kopa gore ngwago a ko re tshwaraganeng yaka kgosi ya bona a ko re lekalekane le dipoto tse di mo motseng ga e le gore o mongwe wa bone o gonega wa rekisa a ko ipolelela gore molaetsa wa kgosi a tlileng ka one o go tlhabe mo pelong o ikgalemele ka mafoko a kalo ke a leboga amen mme ke arabele ya warrant ya tsa bogosi tse di ko tlase gone go ntse go bera ko mo Customer Records Act gore go dirwa review jang ya ke re tlhodile gore go tsamaya kae mme ke lebogela megopolo eo o e re fileng mme ke re ya ka nna ke tle ke bui ke re o bona ga re ka itlwaetsa go ne re nna re bua jaaka re bua jaaka prevention is better than cure a re itlwaetse gone gore re ne re bitsa morafe gongwe be le akanya gore bone ba le ba ba itsheelang ke kae gore ka ba bonang teng honorable councillors re ka ba bona ha kae ke ha kae ha ba ka dumelang gore re ba biletse teng kana ke tla re strategies tsa go ba attracta re ba ise gongwe ha re ka bua le bone teng a ka ra gongwe batho ga ba rate go tla ga kgotleng ka the associate kgotla with ke ha kae ha re ka ba tseelang teng ra be re nna le bone hatshe teng re nne re ba sutle re bue le bone re ba ntshe mo dikganyetse ga ke e rwese wena o le nosi ke raela gore rotlhe re ne re akanye gore bana ba rona re ka bona ko kae ra bua le bone thulaganyo e nngwe ke dumelang mo gone ga ke itse gore le mo buela bokae monna nao gore ga o ntse ke buela mo go tsamaranyana maloba ke bone go tsamaile o mongwe molaetsa ka speaker wa gore bangwe ba seka ba jwa mme ke belaetse gore le lone maranyana ka gore television ya Botswana ne swahale ne le bobega dikganyela ba rona gongwe re ne re dirise one maranyana a go bua le bone la ka re ba le ko motho a ba ra ba bua eng mme gone melaetsa e tla nna ntse e goroga eo e ne ke bua ka yone ke tla tswela ntse ke e tlhatswa gore bangwe ba re ke rile go ska ga betšhiwa ke la e sebe ke bui ka go betšha ebile a kitse go betšha gore ke ga batho ba dira yang mme ga e le gore ke go fana dimpho rre o ka betšhetsa mme le ene o ka betšhetsa rre ga ke re ra re rile re batla tekatekanyo mme ebile le molao o teng wa gore mme le rre ra lekalekana ga gona o tshwantseng gore go bo go tena ka gore ke monna ene ke ena a ntshe madi a monna a ntshe madi ko lwapeng jaaka nna ke rotloetsa gore go nna mmogo a nne ga tseo mme ga e le gore re di tsala mmogo re dumela go kopana go mmogo ka dithulaganyo tsa botshelo ga o tlile go lwapeng wa ja kana o ka tlhatswetswa sakatuku ga o le go ga o ka kwa batla go tlhatswa sakatuku go sena molora ga o kwa batla go ja dijo sa tla o tshotse stokana sa nama gore a ba mpo tsatsi leno ya nna ke sone se ke reng ke go dirisanya ga batho ba tshela mmogo mme ke santse ke re a re go tshedisanya mo ga nakwana go tswelele go e ko goreng re tsane rage
lelapa mmogo batsadi ba re lae baruti ba re lae morafe o re lemoge gore re monna le mosadi ba re thuse ba re tshegetse gore re tshele mmogo mo malapeng ke yone nna e ke dumelang mo gone ya go betšha bana ba ga mma ga monna e le gore wa betšha mosadi le wena betšhetsa dumela mo tekatekanyong nna ga ke dumele mo goreng gate wena o gate o monna gate provider provider ne le setswana sa bogologolo re le motlamedi wa lelapa jaanong re o tswa motlamedi wa lelapa mme le ena a tla tshotse sepe re tlamela lelapa mmogo re lekalekana nna ke yone thuto e ke ipileng ebile ke dumelang gore ke tshwanetse gore ke tswelediswa gore re batlamedi rotlhe we are the true providers monna le mosadi ke a leboga re pilana ke tla tsaya sebaka se ke tse dipotso le dikakgelo mme ke tla bona ka letsogo ke setse ke bona la ntlha Mamagosi o ka tsamela ka kwano Mamagosi botsadi kgante la kana ne ke pitlaganye kana ke ane ke tsaelana go se botlhele ga mpona la wa mpitsa ne ke sa dumedisa ka pula ke motho wa ke ratang go dumedisa ke be ke re le ngwaga o mošwa mme ke ntse ke itumela ke rumaruma ke le file ke utlwa gore ke batla go akgola botsadi jaaka bontsi bo bua gore motse wa rona gompieno o ka balelelwa mo metseng mengwe e itshwarang sentle ka gore go supagala nako le nako bo inspector Pilane ba ngongoretse ruri mme go utlweno ga ke utlwa ba bua ke utlwa ke leboga go supagala le bonana ba rona bontse ba tsenya motlhogong bontse ba utlwa gore tota botsadi o ka re ba tshwarisitse bothata kana ke lemoga gore le tema e lebiwang go tswa ko dikolong ke yone e thusang thata ga re ka sala bo PTA ya ka utlwa go tle ba teng gone tota ra tshwaragana le PTA ra tshwaragana le matitšhara re ka jala peo e tla reng ka moso e re tswele mosola tle re ga ke bua ke be ke re tumeletso ga se motho o siameng re rata tshwaragano re be re rata gore ka moso ga re dira jaana bana ba ga re sa ba ele tlhoko re sa ba tlhokomele ke bone batho ba lefatshe la ka moso re ka tlhabolola botswana ka go tlhokomela lefatshe la rona ka bana ba rona ka re malatsi makhutshwane ko re tswang teng go kgakala ko re yang teng go gaufi jalo a re age lefatshe e re ka moso le gate baswi ba bona e re bona jaana re bone gore nyame re agile lefatshe jaanong ke tlagagala mo gongwe kgosi mosadi ntse a ibue ya dipetso kgosi mosadi ai nna malatsing a ke bona banna le bone ba tlang go betšhidio ga ke itse borre ba betšha ka gore ke raga ke lebile o mongwe tla batla a batla gore a ge motse jalo ga gore wa tlhotlhomisa kgang ya teng gore o teketetse ngwana a modimo kana o dirile hela ka gore o ne a tsamaia ke mo romile ko sefalana gore a gore o kana a bone o mongwe motho ona a babaletse ke gore ga a betšhedibone yaone ke re ka gore go a gapololwa go fa ga teng go betšhwa bogologolo jaaka go buiwa monna nna a tsenya lebogo mokgwatlheng a nnela nna bana ba batsia ke bona ba sotlhagela bagolo a ke tsala batho ba banyana ga ba bone ga ba tsaya tantabara ba tsaya gomo ipelege mo ba go ka gote nthekele khoto e tla re kgantele gapa ba betswa gape ya re ke re le wena ka go ntse go buiwa ka gore a re fokotseng go aga metse re se ka fo molaong a re go fokotseng bathong ka gore go aga ke kgang e tsweletse isia kana ga o le ka fo molaong
o tsere ka fo molaong dilo tse tsotlhe ga o ntse go kgalemiwa jana di a utlwana jaanong ga go a go tsamaya go nna gote go tshwana le kganyana e nngwe ke a e bonang e go nna gote ngwana o ile go hirisa le tsala ya gago ba ka bolemo go fa re go ile tlhoko ngwana ga a isegela a nne le lelapa o nna mo lapeng la motsadi go fitlhelela a ntshiwa ke rre o tla ba rile ke kgatlhegile ke gona ba ye go nna mo go koo e seng gore ngwana ba tsa mo gote ngwana o hirisitse le tsala ya gago hela bathong ra itshotla ra itlhobosa ke tshwanetse go bolela mo ga mme ka be ka tswa mo lapeng la ga mme mo go tlhamaletse ke a kopa ke a rapela ke a le kopa ke ngwaga wa 2025 go ka re ka iwa sele 2026 a re gateng re tsenyeng jaanong re kgwafele teng a tlo go kaiwa a fia matshwao a go godimo jaaka go se mosadi a ntse a bua a tseye matshwao a go go tsaya matshwao a go godimo ke a leboga ka pula wa re o re tlhatswa a re go tlhatswa ene a sa disesesepa re tla itse gore tla jala batho ba tla tlhatswetsa ba sa ntate re ska na nna ba le botsa protocol observe dumelang ba ka male ke itumela go letile phuthegong ka gore tota ke bona di a thogo tse di thamileng mme ke itumela le ka ha bogogi bontsi bua ka teng gore tiro ya diata ke konokono sa me ya go nna ka kgeo ha le mpona ke lana ke product ya tiro ya diata I'm a qualified auto mechanic ka se go ba ite ba artisan ke bere ke kenekile for almost 30 years ya no ya community development ke botsa wa re ntswala ka ka gore le sekolo ha ke se ke ye le sekwele ya no ke bona ke kgathega mo go tsholetseng matshelo a batho ka bongwe ka bongwe ya ka ke eme ha yana eso ke bidiwa Mr. Kabelo Kabelo ke tswa ha pitting chair taule me anong ke a go tshwara dintlha di dintsinyana tse di sa amaneng le PTA mme le one ke taela ke yama la mo tsamaisa ke wa re ke nne mokhutswane ba ga iso ke bona banana ha ke bone committee pe ya banana mo khoteng kana ka e ha khoteng banana ba ka bonwaga mme banana ke le tshwaretse sengwe se leng gore ke batla go direla tiro ya diata ya agriculture ke ta kopa kgosi gore go makana go nngwe a mpitse ha le teng ke te ke le thulaganyo gore ke batla go direla eng lona le banana ba tau ka gore ke thewa ke dithong go thabola batho ba kgakana le nna e re ke tsa mo kgwatheng mo ke be ke bona banana ba ke nna teng ba sokola banana ba tau ke kopa gore di re se tshwanetseng gore le kgona go kopa le kgosi kana kgosi ya kopang le lona le be le mpitse ke te ke le direle thulaganyo ya lona gore re ka ya go pele yang ka tiro ya diata ya agriculture ya temothuo ke tawo ke tetse batho ba ileng gore they are registered le kana le itankana mo tsone dithulaganyo tse ebile re kana le project e leng gore re ka bona gore re sapota motse yang ka yone le kgosi ke yo teng o ka ra hectaranyana ra nna re thola ko ke itumela gore komiti tsotlhe diha komiti ya VDC ha la farmers committee le yone ke kopa gore nako nngwe re kopane re ngune ke thabo tse di farmers committee mo dikgaolong ha wa tsama go bore ko opse ke thabolotse gompieno ke dila le a phala ke ba direla program e leng gore ngwaga le ngwaga batho ba nna ba ile ba yana ba tshegahela le lona ka ke nna mo tau ke kopa gore di farmers committee a re kopaneng re bue re bona gore tsela pele re ka ya kae mme ha ke lebella ka mathwana se se ke se rileng kwa ga se yo ha go nta go lona dituo se thoka gore motswana di tlhokego tsa bone di a tshwana le gore itrekere yone e ke tanka yone ke itala banana ba tauli ya temothuo gore itrekere le lona ha le ka tabo o thulaganyong ya teng ke tale tela bona ba ileng gore tata re le ruta nna ke mechanic trekere ne ke e bereka tsone tsa New Holland re ka tara re ruta gore trekere e tlhokomelo ya mme go ba e tlhokomelo ya
e be nna bo mo le gore go tla le sogela molemo ha ke boya go VDC ha ke tso re letsa mahaka ka thulaganyo ya rona ya ngwaga ya lenaneo ba ga tso VDC ke parlamente ya motse mo parlamenteng ya motse ga re be re na le dikitsonyana dingwe tse re di tshwereng ha re eme mo VDC dilo tse di tshwana le bo financial literacy ke na le batho ba ke ka ba kopa gore re tle go buisana re rute ka madi re le rute go dira di-funds go reisa di-funds go rekisa di-funds gore le thabolle le se ka la rekisa mo go teng a dire concert concert e lo la ira le gona o e package botoka ke tsa gore di dane tsotlhe mo tsamaisa tiro o ta khaola gone ha se me ke riana ke re ye ngwe le kgosi a e botsare o ipotsa gore ba itshelang go kopanwa le bone kae batho ba kgosi ba motho ya no bitsa dikhwere ba goroga ha o bitsa bolo a swanta gore tournament ba goroga ke gone gore go kopana le bone teng nya ke le go go ja ra le go ganta re ke a di letsa tsena bona arretse re ka di lebeso ke le dumedisa batswadi ba me ke le bo re tota gore be re tsile pitlong ya kgakollo le putere ke le bo re le kgosi kgolo gore bana a ramile la ha ke tla khaladi ke sa bua sengwe se ke se batlang thata tota kanya me ka nna ka khero la ntla fela go ke botsapo la ha ana sa ya go gore batswadi tota ne ka utlwa ka re go bua thata ka tua di a tla ka tlhabolla motho wa itsege ke re tota go bua tlhatso thata gore le lona le tsogale le khotsofetse le la nile se ile gore se ka le sola ga mo ka moso tota mo go tse dingwe tsa gone go nna le mo matlong ya ka ele so mo dilo mo tau so tota gone ga ke bue ke bona go morago tota ke botshelo ba mo tau ba gaetso mme ana tota mo ga bo dikito mo nna ka re ntse go bua ntse go tela go la ba go boudela na hai go ga bona go ba boudela ya yone ka fetela ka re ke le potso ya mo ya go hela tota go kile ga nna le kgang ya gore na le lefatshe le ngwe le ne le gore gongwe ne le ka le dule di atleng yang mme ne ga nna le piledi wa go gama le kwa ra le nna ke mongwe wa batsa karolo ka gore ne ba ntsa se monyana no ke re yo tota ke tlogalla ya gore o intshedimosetse botoka ka yone ka gore ba bangwe gongwe ba ka relela leleme ba se ka bapolela go ambao ya le wo re a le go ba re ka ke wa tla go itse le menyana la gago di dikere re fili re le rote a re mo retseng betso ko baskara nna ba telle botsadi dumelang bagetso ke dumedisa ka pula ke re Felix Lerope bagetso ke kopa go botsa potso la gago Timmualedi wa ba bua la gago mme mosadi o re belege thata ka dingwaga tse dintsi mme ke mo mafokwane a re a tliseng ya pelo wa kwa ya phutole ka gore nka nna dipotso le pedi ka ipoletsa potso nngwe e ke utlwang modimo o ntho ke mo e botse mme mosadi o mpule ditsele mme se o mpotse go ke ne ke botsa gore a re lo pe ku wa mo mbuisi re lo rope ke a go itse ke yona mafoko a tjare bogela nga mo tshwaretswa ja se se tona ke se le kere na se tule se kana re lo rope le re mo khosi nna ke ba butshetse ne ke nna le bone mo la ke re mo khosi le khosi re a re tsembe re khosi mo khosi le ene e le kho ba butsa mo go motho ba o kopanetse
dintwa tse ne di loatsi nne di seke di nna ja nne di nna teng di kgalemele jane ke botsa gore na ka setulo sa ga re lo botse a se khansetso ka ntse se ile ka ye di ga botsa wena mmele go a rona rotlhe a di botsa wena potso eo ke wena ke go e lebisa ya magole ka ya go Betso kana ngani lesentle gore mogolo a bua le retse o nabo that's kana tsena le tsogo ke le bone mo president wa PTA Ikobile marona le ba khonse tekere protocol observed botsadi ke a dumedisa ne ke re khasi botlhole ne le supile ya le gore maduo a rona ka ha St Bernard ha le sila la tlhobamisediwe ke kope maitshwarelo ka seo le gone gore dikolo ke gone di ntse di bulwa mme hela gongwe ka bokhutshwane nte ke a garele yana kopa maitshwarelo ke a leboga Tshepiso Tipe ke le modula setilo kwa St Bernard Primary School yo tlhophilweng ya lo mo ngwageng o fetileng mme hela ke tla taboga hela gore performance mo go teng ke ABC mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng ka 2021 ne yana 52% pass rate 2023 yana 77.4 2023 yana 79.2 2024 yana 77.8 ngwaga o fetileng e nnile 82.1 mme botsadi tla ke supe ya le gore re ne ra le ka gotla ka lenaneo le ne le bidiwa gote exam readiness ba ba e dira ka madi o fitlhela ngwana le mongwe hela a duela 150 pula go e dira mme na ra kgona go kopana le bangwe ra ba kopa go tla go buisanya le bana ba rona atla e se moruta bana atla ka tsa bogakolodi mme na kgona go buisanya le bana ba rona a ba fa maele a ba fa dikgakololo ne ra go ne ga nna le sebaka sa gore le bone bana ba supe matshwenyego ya bone kana gore ke difitsele gore di ka tswa di ba kgoreletsa le gone go ithuta mane ba kgona gore ba bule jalo mme ke dumela gore go ile ga thusa thata botsadi ntse ke kopeng ya le gore re tla eletsa gore re bo dire re tla tla mo go lona re tla go kopa botsadi gore ga re go na le exam readiness thusang bana ka le mme le ska la akanya gore PTA ye be batla go ja madi because motsadi yo o neng a tsila ka ke supa gore ngwana le 1 ke 150 pula o na dira bana ba le 78 mina ra khona go nna le ena ha tsira mo kopa re bogolo re mo le ke go mo tshella petrole nyana go tswa mo letloleng la PTA mina ra dumalana yalo ka 800 pula hero mme imagine gore ngwana na le 1 na go nna over 7000 ta ke re botsadi ya nong ne ke re go ke fita hela ka tsone di results ba getso ka tshwaragano ya lona botsadi ya ke ditlhabololo tse dingwe ga di tlisa mo sekolong tse dingwe le botsadi la re di bolella gone ga reng ke re tshwana rotlhe ka megopolo ba bangwe le ga re le gone ga le re le ka go tlisa ditlhabololo ba re bolela gore nyanna go na le mongwe ke mo itseng o ke tlang go reka tšhuniki ko go ene o leng gore o chipi go na le mo sekolong mme kana ene 10 kilo wa profit botsadi ra mo tlhoka gore re tlhabolle sekolo ke a leboga ntse ke me ka go lekalo motsadi sekelo ya le na bodula stilo le zo le lengwe kana le sha ke tla busetsa ka go sekolo go na tsotla nya di siama tla ya mo thank you Morena nya mme ke a leboga ke lebogela dikakgelo tse re nnileng natso ano ke lebe ya gare ga ile gore ga ke a tlogela o peka go ntle ya gare Kabelo a tirwa diatla Rekabelo ya tirwa diatla ra leboga Morena ka gore o bo o retlela ka go le ka go thusa go rarabolla diemo tsa ga rona o bona kganya ya temothuo ke eme ka dina kganya ya temothuo ke tsore bo ngwana ke kana tota le rona bagolo
ra e tshaba ka gore go a berekwa tota go batla ditlamelo di le teng mme ga ke tso re nka re masimo a rona so sa ntlha ditsela o tla tlhela di seo tsa go ya ko gongwe ke dingwe tsa dilo tse ka rantse re bua le di-VDC le councele tota le bogogi botlhe wa motse gore re thusa jang gore ditsela tsa masimo e nne tse di ka kgonang go tsamaega so sa ntlha ka beke e fetileng re le mo phuthegong ya kgotla ko Ramotswa mokhanselara wa Mothubakwane a rile re tle go kopana re le morafe gore re buisanye ka tsela e yang Bosakutswane e ya go tsenela ko kotse ka ha e senyegileng ka teng e leng dikhuti-khuti ka teng tota e le gore o le ka go itlama gore ka tshwaragano a rona re le morafe ene o ka batla mebu tota a se nosi le rona gongwe le go ka nna ga re tsenya letsogo teng go batla bo gravele ba ba kang go kata mo mafuti-futing a ditsela mo tla itlhela le gore ga re batle go itirela re le morafe ga ke tso re ga ke re irwa keng ke tla e amanya le gore rra o buditse ka kgang ya lefatshe kana ka 1925 ba ga Malete ba itheketse polasi e bidwa go ke Farm Forestry wa ya ralla ga o ya ga Borona bontla ka fa le ka fa o wa go goroga go ga o ke le sekolo sa kgale kana sa primary ka fa mme polasi e simologa ga ke tla re ha moragonyana ga o sena go tlola metsi maswane ka ko mojeng wa tsela ka kwa ke teng ka ko tsela ke ra ka ko polasi e leng teng e be re ga o le ga go leng dikago tse dintsi o tla o bo tsena mo gate-ing e yang ko lehelong le la diphologolo ga mmokolodi o tla bona ga o le ga go agilweng matlo a mantsi o tla bona gore o ka re go na le tsela ikele e tla tlogelang ko godimong ke molwane wa rona le bagarekebi mme e be o tsamaya ka yone o boa go goroga ke re mo gate-ing e nngwe tota ke teng ko e go teng ya mmokolodi ntse ke polasi ya Balete le ga tsa Bokedi le makgwa a mangwe di le teng ka foo wa go goroga teng ga sekolo sa primary ke re polasi yo morafe o kolekile madi o kolekile dikgomo bo ba reka bogologolo madi a teng ga teng go te ke 3,000 pounds e ba itse ba kanoki ba dipalo ba ka go supetsang gore gompieno e ka nna dimilione tse dintsi tse di ka gorogang ko dibilioneng gore ha e le gore e rekilwe 100 years ago ka 3,000 pounds wa makgowa re itse gore ponto a makgowa gompieno e tsamaela go nna selekanyo sa 20 pula to 1 point to 1 point yaanong o ka bona gore ke thuto e kana ka nya morafe ba itiretse mme se e tshwanetse gore nne thuto e tswe mo go rona gore ka kgona go itirela dilo tsa rona ka go ipolekela sekai se sengwe tota re se ya go kgakala ka dipolaseng ga ke re gompieno ana re itirelela bo digo tsa mollo tse ke tse dirang di re thusa kae mo diphithong ka nako ya mathata jaanong ga nna le lona re ka ne ra akanyela re leke go retolola ditlhaloganyo tsa rona ke eng so se re dirang gore re bone go le botlhokwa thata gore re ka ira madi gore ka ra go boloka motsadi kana ra go boloka mongwe wa rona o tlhokagetseng re go reka kesi ya manongonongo be ra go ikatela ka mo le nte di tsakere ke eng ka se ka ra ira segotsa mollo
sa gore re itirele botshelo la nkutlwa kere gore ga motsadi a tla jaana re nna nka dithusa ka tsa temothuo mme ka gore e bokete re a jang ko re yang teng re tlhoka ditlamelo tsa mohutamang a ke re tlhoka bo solar powernyana o reka diphanelenyana di ka nna 6-8 o bo itirela gore o itshubele le bone o ntshe metsi mo sedibeng ka o tla bonile le letlhogonolo la go sepa le gone go sepa mo ga ke re ka gore goromenta a re nya nna ga ke ntshe madi a go epa sediba wena wa ikepela mme nka go thusa ka go tlatsa gore ke go direle equip kana ke go tsenyetse ditlamelo tsa sediba gore ke ra gore sego tsa mollo se a re ete re sa akanya gore go na le gore re se isegela ko phitlhong a re sa akanyeng gore se ka re direlang matshelo a rona papa ke yone kgang e nkileng ka leka go e bua kora motswa mo ke bua ka gore ka itirela poleke re le morafe wa ga malepe ra kgona go itsamaisetsa matshelo a rona ga goromenta a tlhaelang teng ebile ka nako eno re akanye gore le ene goromende ga re kgonne go dira 1 million 10 million re ka kgona go adima goromende be ke itshwenya ke bua gore mantlo a matona-tona a re agang a bongwana ka siame gone a gona motho o sa batleng gore tsatsing le ena ba re ke na le 3 bedrooms e na le di-bathroom tse kae e ntseng jang le mathaithai le di-furniture gore ga ke a re ke itse ope go itirela le go ithekela koloi ya manobonobo ka re a re ireng dio ka selekanyo se e leng gore ke ka kgona go aga ntlunyana mo makgwa ba re modest house o le di bedroom nyana tsone se pedi tse tharo tse e se mo go tona-tona gore ke itse gore ko ke nnang teng ko lwapeng bangwe ba makala ga ba itlhela ke nna mo pantong ke nye ke nna mo gona mme ke wane ke lemogang gore gongwe go palelwa ke go aga nako eo ka gore madi a ka ne ka isa thata ko thutong ya bana ba nka supang ke re gompienwana ga gona la ere po wa bodo e tlatse ko go nna a re o batla sepe instead ebile ba itse gore ke tshwanetse gore ke ne ke rekelwa tse ke di tlhokang o mongwe ko mosia wa na nthomelela diaparo ke mo reile ka ra emiso ka gore ke tswala matlisi anong ka dilo tsa re wa ditekela tse o mongwe o tla batla ka plastic bakenyana ya gore ke ga di ka ibagetswa ga se o ke tle go ipokela sepe mo go lona madi a ka naya ko thutong ya bana mme yaanong ke be ke palelwa ke go aga a kere ke a le ipolelela le jaanong go ampalela ka gore anong ga go ntse go kokotiwa go tegate ko mojadife ka gore ba pasitse ka 100% re go koleka ko go jewe moletlo ke santse ke sedila tlhaloganyo ya ka gore ke go bara ke re nyambe a e re tsatsi leo re se ka ra ira moletlo re tlhela re kana go re tle go ga ke re malatsi a ebile go jwa bo disemba chips le boleng ke se ka ba re ke ntshe kgomo ka gore le nna ke setse ke dibile gore tloga ke swa ya le ke tlhokala e yone ke le lona le be le ra a re ntse a dira eng jaanong ke le ka go supa gore bonno bo bonyenyane gompieno ke bona go boa mperekela ga ke sa tlhole ke na le thata go ka bo fela le go dira eng dipetse dintsi bana a kere ba tsamaile gore le lona bongwanaka le ise jalo gore bana tsatsi le lengwe ba tla be ba tsamaile o setse o le kwega mo go ne mogakgatiba o wa ntlo o sa dire sepe jaanong nna ga ke re ne re kolekana ga ke re madi a teng ra go afa mongwe ke ra re ipaakanyetsa re itirela letseno le re tlabe re lebeile gore ka moso gong ga o setse o godile dipoelo tsa teng mo go teng bo dividend ba tla ba re tshetsa jaanong ye ke buang ka yone ka gore ke araba kganye ya go temothuong gore ga re itirela sedibaga re be re inoseletsa be re itshubela le bone re nna le motlakase wa marang a letsatsi re nna le ditlamelo tsa teng gone ga botshelo bo nna teng yaanong jaaka ga re no bua gore re batle ekere
ga ke e bone le thata ka gore ke go batla molete mongwe mo kgaolong ya ga rona a re rentisetse tshimorire mokwalo gore gongwe re hira those 2 hectares sebaka se se kae re be re ira thulaganyo ya gore bana ba Taung a reng gale ke go le supetsa gore le ka itirela botshelo ga ke re ra rialo ga re le go re itirela botshelo ra ithuta jaanong so se ke reng ke iso re temo bokete bo yone ke gone gore labor intensive mme bana ba rona ba lebelele gore e ka nna bokete ko tshimologong ya go lema mme ga jaaka wena o itse ka di-tractora le mo go tla bong go tlhagola le eng gore ba seka ba imelwa ke go dira tiro ya teng re itse gore dijo tsa teng ga re emele gore di omelele re di ntsha di santse di le metsi jaaka dinawa tse go etleng go teng bo di-beansi mebidi e go teng bo yellow maize ke tse e leng gore ko bohelong di a go teng di a go tswalelwa mo dipaketeng di be di tsengwa mo di-freezerseng re di reka ko boulwetse di dirile jalo be ra go tsenya mo fridging re package ba bangwe mo teng ba marketa ba bangwe ba tlabe ba direng gore e nna tshimologo ya go aga temothuo ya rona mo kgaolong ya teng gore re na le metsi a mantsi ba ga malete mo kgaolong ya rona mongana kodu e ka enaga go sitlo a kere metsi a ntse a teng kansele ke dumela ke re a ka re le ga le bonana ba nne ba akanye gore a ra re ga re ka ke ra drila didiba mo mongana kodu ra ntsha metsi a teng ra isela le gone mo dijarateng tsa rona re ska ra go a senya mo dijojong mo ya ka go kile ga nna le dijojo le one ke mogopolo gore ka boa ra o bisetsa gape gore mo digotlong mo re leme gone go ithuta gore re ka itirela dijo ya ka go ne ga tena go le go tere ga re lemilana merogo ya rona re ka ya kgobokanyetsa go lehelong ga nna le botshelo gore ke batla go dumalana le wena ntata gore a re leke re ska ra egana le bone banana ba ka bidiwa mo khutleng re ka lekella ra ska ra reela re tla ba bitsa ko di-tournament le ko di-choireng eo e siame a ke re ga ne re bua ka ba ba itshiela mme banana bone re ka leka gore re ba biletse kwano le bagolo ba bone re ba re a mongwe le mongwe a tle ka ngwana ko lapeng ka gore bana ke ba ditirogadio re tle go akantshanya le bone gore ditiro re ka di dira jang kgaile tsa temothuo ke ra gore ke yone kgang e go no bua le ka financial literacy ke sengwe sa dio tse di botlhokwa maloba ka go kgotlakgolo e kile ya tshwarwa jalo re ke a kile o ne a re o itumela tiro ga re bua ka tiro ya diatla mme so sa batlang go itse ka sona ke lehatshe le la badimo ke e amile molete gore lehatshe le le rekile ke ba ga malete bo rra rona mogolo le rrago mogolo le nkokwago ga ke re ne ba tshwaraganetse dilo bo ba ntsha dikgomo ba nne ba kgona go ntsha ma-5 ponto ba ntsha ma-5 ponto ka nako eo bo ba kgona go dira madi a kana ka 3,000 pounds diponto ka nako eo ga ba ntshitse 5 ponto mongwe le mongwe bo ba ira 3,000 pounds bo ba go reka polasi mo moneng wa lekgowa a na e rekisa jaanong re tlhaloganye gore polasi e se ka re bona batho ba ikagetse ga bone jaaka re rekebi go na le metsi a yagile le ba bangwe a ba rekiseditse le bo Game City ba le re ke ga rona nnyaa ga rona ke sekidi se teng go jaaka ke sesupa gore se ga gare ga primary school le mmokolodi o ka kwano jaanong re se ka ra nna ra re ra o mana ga re eta mo dipolaseng tsa bangwe tsone ra re batho ba ba re tsetse lefatshe ga gona o re tsetse lefatshe ba ga malete sengwe sa dio gantse re bala re itlhelele gore ba ga malete mo ngwageng o no feta o wa
25 re fitlhela e le gore re na le dingwaga tse 150 hela 150 years re le mo kgaolong e bidiwang Gamalete gore ke tsone dilo tse ke reng ga gongwe go rutana go tla bo go siame gore di tlhaloganye ga re tsaya dibuka re bala re itlhela le gore go kile ga nna dintwa a le gore go na le mongwe a ketse mongwe ga ke kopa gore a ithibe ditsebe ka gore ga ke batla tloga a simolola go ntwanisa re itlhela le gore le ga tsele ba ngwaketse ga ba lete ba gorogana ba ba lwantshise ba re golofa ke ga bona mme ba Gamalete ba ba fenya ba kgarametsa ba ba busetsa go ga ngwaketse go simoletse a bone ke Garanaka go ela ga morago gale ke Ranaka ke ga o tlhantle kana ke tlhantle pete ke tlhantle ke one re mo tswa mo mogobane o botsana mo go yone o bo ya kwa le maabane ne ke boloka ngwana ga kgosi mo ka me gone kwa maphakela mna ba mpotsa gore o sa a o letse mono ke bara ke nya ke tla gara motswa ha ke re ke 45 minutes ya go tswa kwa re kana ke gone gore tota re mo ga ngwa ketse ne te e sala ne ga ba fenya bo ba ke dibuka di teng tse di re supetsang di khantse jaanong ke bua jaana ke bua ka dingwaga tse gore maikelo ne le gore mo ngwageng mo fitileng re tla celebrate dingwaga tse 150 tse di supang gore go hale ke ga rona mme 100 years o ba Gamalete ba tshotseng polasi ka yone e ne le kana kwa ga kgosi Seboko wa ntlha Remogolo ke ena na ira gore morafi o ithekele polasi ka ne ba bona gore lefatshe lone le re letse re mo ba ngwaketse ya le gore re letse re mo go bone ne ba sa le ipateletse re be re ikgodisa ka gona go reka polasi ya kgale mme be re ka 1964 kgosi mokgosi re a ba ra morafi gape gore o boleke bo ba reka polasi nngwe e bidiwang go ke ya garang koromane ntse le gone go atolosa gore ha re ka tshelela nteng ka gore le ga tshela rona le lenyenyane ga le ha tshele le lenyenyane jana na le one polasi ya garang koromane na le polasi ya kgale go atolosa ha morafi o ka tshelela nteng mme e ya kgale ka lebaka le le telele morafi o ne o dirisa a ke tshola tlurutlo go ntse go buiwa ka gore kora matla ba ma mo go tlola gore kilwe dikgomo tse ne go te kgwediso ke yone ya diatso no go te kgwediso mme ba Gamalete ne ba ira thulaganyo yo mo polasing ya kgale ba tlisa ba refosanya ka dikgotla ba isa dikgomo tsa bone ga Bolkampa e ba re ga di sena go ka gate go dira go kokotlegela bo batswa bo go tsela ba bangwe jalo le jalo 5 years go no go dirwa jalo yaanong keletso ke gona gore megopolo e ntseng jalo re bone gore re ka e busetsa jang mo tsamaisong gore e ka dira ditiro e ka dira botshelo go thusa ba Gamalete go tswelela pele yaanong ntate a re na busa le kgosi mokgosi yaka ke bua dibuka di teng morafi wa Gamalete tse di supang yaka ke 150 ga se bogologolo bo go ka teng rona ga di itse seng re badile dibuka tseo tlhomagano a bogosi e teng mo tlhomagano a dikgosana e teng mo gore kgotla gore ya gore mo dikgotleng tse dingwe tse e leng gore gongwe yaanong ka gore motse o godile re amogetse le batho ba tswang ka ko ntle gore re ba bogosi jang mo dikgaolong tseo ga se sepe se se ka hitlhwang mme ga ntate Lerope a ka bua
nna buka eo ke harantholotse ga ke iske ke bone borara kgosi mokgosi o sule ka ngwaga 1966 ga ke tso ntate nna le dingwaga di ka nne di le kae sa gago o tsetso ka ngwaga ma ka 52 jaanong mogolwanyana o monye mo go nna go le gonye o mmone ka matlho nya gora no se tlhalefile ke a dumela le nna ka le nna o godisitse ntse ke tlhalehile mme buka tsele tsa gago ga di supila le go pe ka ga rrago le ka nna ne ke le kae ka ra nna ke bone go rekgeteng ke bone ke tshwere bothata ke bone bana ba go lo botlhela ke tla bitsa borangwane ke re ba nthuse re senke gofo a re se ka ra ganetsenya thata nya mme ke a e lebogela moleng ga ke tswa gona le tse dingwe mme tse dingwe di kagelo jaaka mme Mamokgosi ke Mamagosi a na bua ra di lebogela motho wa batho nna ka keletso ya ka ke gore a rageng malapa a rona ka ke ne ke re tse tsa bo go betšha tota nna ga ke mo go tsone mme ka nna ke tsaya gore go betšha go ke dilo tsa fashion ebile re bua ka tekatekanyo ga mme le rre ga go molato ga ba betšhelelana mme se ka re ga ba sena go betšhelelana go tirete go a tlhola dikgang tsa teng ebile go se ka ba ga nna gore o mongwe a re bolao o mongwe ka gore o metšheditše go betšha a re go tse gore ke mokgwa ga o ga motho wa bofile motho ke a lekgwa ka pula bagetswa go na le kgang e ke teng e ntsinyana malatsing a ya kago ya tsela e tswang go boatle ya go goroga ko sepatela le ko motseng batho ba teng ba tla re bolelela gore ba tla tla go tshwara le mphuthego ba tle ba re itsise gore eng ke jaanong dipotso tse dintsi ka yone hela se salang gore nako e dirwang re ikopela gore a tirisanyo mmogo e nne teng re kgweetseng ka kelotlhoko matshelo a se ka tla a latlhega ke yone kgang e nka buang ka yone bagaetsi nkile ka heta jaana maloba ke na le botsetsi wa ngwananyana galateng ke re ke latlha di-napkin mo tleliniking ya siga tota ne ke di lebetse ke leng ka be ke di latlhile ko St. Conrad's yaanong ke gakologala ke tsamaya be ke re ke tsena mo tleliniking bo ba gana ba ra go latlhile di-napkin mo go bone le ditine di le teng le dirileng se se itsang gore di-napkin di latlhile mo ba ga madi ma ya go na ditine tsa matlakana go gora gore re botse bo sister gore nna ke tsoga gore le ga go ta go molato go di latlhela mo ditšhini tsa matlakala tsa malapa ke tshaba ka gore dintla di a didiga go bo go goga-gogiwa go tlala matlakala a teng a tlala kwa leng ga gongwe ka ko ntle ya ka bongwana ke tla ga ba bona gore go tina matlakala ba di latlhela mo tseleng e nna mojo wa dipudi le dikgomo jaanong a re tlhola gore ba tleliniki ba re ke eng re ka se ka ra letlelela gore go latlhelwe segolwang o e leng gore ga ana tlini e babalesegile gore e ka ba matlakala a metsi ke a leboga ka pula bagaetso Mosadi, ke tsa gore marona gore a rabile dipotso tsene re di botsa ke tla kopa mokhanselara wa Taung East Renawa go tla gore lebogela letsatsi la gompieno
Motlotlega, ke tsaya kontšhela gago le tla utlwela gago. A re tseng mokhanselara re šupile. Mga malite a re dumeleng ka pula. Go setse go le motshegare wa sethoboloko tsatsi la lela mme gone go be go se molato ga re le mo lelapeng le la rona le la ntlha ka go le matshwanedi mo ngwageng o mošwa o modimo re se go haditseng ka one ke itumele le go lemoga motsadi wa rona Kgosikgolo ya Gamalete Maetso re ikokobeditse tlhoka motlhaodi namane ya nare ra go dumedisa ka pula mme ke lemoge jalo le marara bodiredi bo re nang le bone bo honorable ba ke bereka le lona bo honorable le ba pele ba neng ba le teng batsadi ka kakaretso ke a le dumedisa jaaka ke buile batho betho go setse go le motshegare moya wa ka nako tse dingwe itlhele o utswega ga go te ke leboge ka gore kana go leboga hela ke gore be ke re ra leboga ke be ke nna mokhutshwanyane hela go le kalo mme nna ka tlhago ke motho o ke buang mme ebile gape dikgang tse di neng di buiwa itlhele di nthokotsa ka gore tse dingwe ke tse di nkamang kana ke tse ke ka supang le nna ka paka gore ke boammaaruri jo bo tshelang mme batho betso go ntse jalo gore ga go lebogiwa motho a latlhele a le mabedi a le mararo a makhutshwane ke ne ke re ke a re ma ke supe batho betso gore ke a tshwenyeganyana ka gore statistics ke seo ka re ke a bona se a gola dipalo di a gola mme ke re ke kope ha pele ga mong a rona gore a go eme ga go leng teng gone ga go emeng teng gone ga makgwa ba re two is plural go gore two ke bontsi ga go le two go swana le ga go le 10 kana le ga go le 100 ka gore gotlhe ke plural o ka re tlalwa ke seemo se sa go buisa dintsho tsa rona ke ne ke sa bua le Kgosikgolo mme ka goreng marara a rona ha ba go lemogile ha ke husitse le intshwarele botsadi mme ke re mo a gore go leba lebeng ba Gamalete go re tlisetsa dihawa go buisa dintsho ga go a siama a re ithulaganyeng re santse re na le nako ya gore re letsa gore ga motho a setsa hudugile mo lehatsheng le ke go twi ga go sa tlhogona le nako ya gore re tshabe re boihe go bua ka leso ga go na le nako e siameng ya go bua ka khudugo ya rona ke yone ya iheta le bone ga re simolola phuthego ya rona moruti a re tlisa gaufi le modimo a re mo ngwageng o ka ra bona lone leso le lone le re ikatumeditse thata a re batleng modimo re santse re na le nako re hilwe sebaka sa ngwaga o mošwa a re yeng ko dikerekeng Kgosikgolo ya rona ga ntse a bua thata ba buile ka yone kgang yoneye tirisanyo mmogo lerato dilo tse tsotlhe ke tsone tse go buiwang ka tsone ga go te bonang boago jwa modimo bo mo bathong go tewa kagiso go tewa tshwaragano le tirisanyo mmogo ke a iheta mme le rona dikereke moruti I'll be calling you very loud dikereke ga ke kitla nna ke emisa
ga lo sa re direle sentle lo intshwarele botsadi gape ke ikokobetse gore re tle go tshwanela gore re le supetse gore tiro ya kereke ke gore a tumetse gaufi le modimo segolobogolo jang mo nakong yone e thata ya tlalelo ya leso ke a e heta ba re go bua leo ntlha tsebe go utlwa go nna gaufi gore a tlhaloganye ke rata ke leboge ba Bolax business community participation mo di thulaganyong tse tsa di phuthego tsa kgotla le tse dingwe hela tse re kopang nako le nako e nna bone ba ntshang tlhogo ba ga malete re tshwanela ke gore ha e le sengwe re koleke ma 10 thebe ra apare dikipa tse di kwadilweng Bolax Group of Companies gore re ikana ka Bolax maabane yana ka Christmas ne ke bua le bone ka tshoganyetso e seng ba Bolax ke buile le business community yotlhe ke dirile maiteko ke ya ntlatseng ho re nne re bone ba ba tlhokang ka ke ne ke bua le bo mabuipelego e nnile Bolax hela ya ntsha lentsi so Bolax ra go leboga mme bile ke dumela ke re jaaka kgosigolo a supile go tla re jaanong rona le lona re nne hatsi re ithulaganye gore re se ka ra le tshoganyetsa di-event tse di tshwanang le tse kgosigolo a buang ka tsone the celebration ya centenary 100 years 150 jalo bo independence ngwaga e ke 60 years kana ke ya Botswana ke ra go tshwanela gore re ithulaganye go santse gona le nako so that le lona le tle le ithulaganye le kgaoganye di-profit tsa lona sentle batho betso go builwe ka sekolo sa Tswelelopele Brigade ko counseling re le bo honorable ne ra bua thata re sa kgale mathe mo ganong re bona council ya rona e dirisa madi a mantsi go bankanya matlo e dirisa madi a mantsi go keneka dikoloi ra re nnyaya a kwa go nne le tumalano e tla dirang gore ha koloi ya council e batla go service ya service re dirise bana ba rona ba Tswelelopele mme kganye re buile ka thuso ya modimo ke bua le lona lo se ka la mpotsa gore go dumalaneng ka gore yaanong ga go mo botsamaisi le bone hei ke mathata hela mme gone ba re boleletse gore tumalano e saennwe ya tirisanyo mmogo ya council ya ga Malete le Tswelelopele jaanong go raya goreng ditiro tse dingwe tsa rona bana ba rona ba tla di dira mme se mahala mme gone price ya teng ha e ka ke a tshwana le ha re isitse ko ga borona jaanong go raya gore golo mo go tla thusa le yone institution ya rona sekolo sa rona sa Tswelelopele go aha godimonyana yaanong ke nngwe ya dikatlego tse re nnileng le tsone mme go santse re na le tiro bo honorable ya gore re go batla go itse gore a mme se se dumalanweng se emetse dikeletso tsa rona le lona ke santseng re tla e sala morago batho betso manke hite ka kganya dikoloi tsa council tse ke neng ka nna ka bua ka tsone ga maloko gore jaanong kganye e wetse mme kwa e wetseng teng jaaka ke ne ke tlhalositse ga ke itse gore a mong a rona ba embegeletse semmuso tankinyane anong ke tla phuthologa ga begeletse kganye e wetse mme e wetse ka gore wela re le council mme ebile ke bua jaana dithulaganyo tsa gore re duele ba ba neng ba re sekisa di setse di dirilwe go raya gore jaanong mo sepatšheng se se makgwakgwa itseng gore council ya ga Malete e bereka ka mokwatla o le mo leboteng ke kutlo botlhoko e seng kana ka sepe dikeledi tsa rona di a tshologa di kopanna ka hatlase ga marama jaanong mme gone re a leka ke batla gore ke tlotlomatse bodiredi bo re nang le bone gore go tla go hitla ga jaana ga gona ditirelo dipe tsa council ya rona tse di emeng mme kwa dikgaolong tse dingwe ga ga ngwaketse ha ngwaga no fetao ne re bona ba emisa dijo tsa bana mo dikolong ba bangwe ba emisa bo ipelegeng tse dingwe di-council ka botsone le tsone di emisiwa
ha o tsaya e tshwana le ya ko Maung go tila ga ya mampele ka gore jaanong le bua tse di go tlhanang le goromente jaanong rona mme mo bothateng jo re le mo go bone re go tlhana le goromente re go tlhana le ene sentle ka morero le ka go nalana mabaka ke sone se ke buang jaana ke re re bereka ka mokwatao le mo lebotleng mme hela ga gona ditirelo dipe tsa councile tse di emisitsweng mme bile ga gona maikaelelo ape a go emisa dipe ditirelo tse councile e leng di neelang re nnile lesego ra latsiwa ke tlhwari mo ngwageng e hitileng goromente a re neela madi a kana ka 14.2.5 a re 14 million madi a e ne le a tshwanang go bankanya ditsela mme ra be re nna le bothata ba gore ra go di bankanya ka eng ka gore ha o tsaya dikgaolo tse di tshwanang le ha godimo ga lentsweng ga le o pagamelela ka ga morago ga complex o tsaya kgaolo e tshwanele ka ko bojantša gale ka ga morago ga bomme Mantsabane metsenyane e ga morago gale ha o tsaya kgaolo ya rena e tshwana le ya Monganakodu kwa ga Malete ka ko motseng ka kwa ko Botsokong go boela hela ko morago ko metseng e nne e bewa ele ko ga gona le hae le tsela jaanong madi ke ya ra go dira jang kgang e neng ra e bua ra e dumalana ke gore a re dirise madi a go reka dimetšhini re le council ka gore re na le greatera e le 1 e ke bua le lona ga mpie kwana e sule sa le e swa ga kitse la bohelo le e bona mo Taung ke leng ngogola go simologa beswa e swetse ruri re na le matipana a le mongwe hela o le mmone mma bana a tipa mmunyana ha le ke ba kopile gore ba tle gore tshalla mmu ha le song gore go re ka thiba metsinyana ke matipane eno o no si hela ba lo etle le bone mo re reng ke JCB ka la mme JCB tota ke leina la compound go lo mo go bidwa TLB mme go nente re bitse JCB hela ba le bone le one e one hela ya lo ka monwana jaanong go ra gore tota re ntse re sena di dirisiwa jaanong ke sone se neng ra dumalana gore 14 million eo ka ponyo ya leitlo a e go reka di dirisiwa kganye marona a e buang ya ditsela tse di yang ko masimo ha o tsaya yone ya tsela e kgologolo ya A1 ke mathata hela ke dikhuti mo go yone mme re e tsamaya tsatsi le letsatsi go ya ko masimo ha o tsaya ele ka gore ya tsela ka ko mogagabe ka kwa ke mathata hela a seng kana ka seng jaanong re sologela gore e tla dimetšhini tse ga di tsile di tla re tlhogogaletsa tiro ka gore di tla bankanya tsela sentle e be jaanong maintenance wa yone o bo tla o dirwa sentle monna re go dira ga mpie ko re go patsela e be re sa e papaitele ka go e tshela metsi e tsosa le role kgantele ebile e dikhuti gape ke tsaya ke re e siamente ke e tlogelentse jalo marona o buile ka kgang ya tiro e tshwanetseng go dirwa asphalt overlay ye le yone batho betso re e amogetse mme ka dipelo tsa di botlhoko tshwanetse gore re bue jalo marona gore ke tiro e ntle re e amogetse mme ka pelo tsa di botlhoko ka gore bagakolodi ba rona mo counseling ba re boleletse gore tsela ye bokotlase bwa yone bo sule go tlhokana le gore e ka be e kgankgamolotswe yotlhe ya be e dirwa sešwa jaanong rona ne re gopotse gore bonyenyane bo bo leng teng ga re ne re ka be re ne re nnile le neelano le ba ba tshotseng madi a e bankanyang gongwe ne re ka dira go tswa ko sepatela ya ema fo seporong kana go tswa ko boatle ya ema fo e tla emang teng e be re nako e ba re gang madi e be re boa gape re tswelela jaanong ka go tlhoka lesego ya re ga re tla go kopana le bone be ba re tlela ka dikgang tse di reng nyame ebile le ra kontraka re saenne o tshwanetse go tsena mo saeteng ka di 1 tsa ga December jaanong ke sone mo ke neng ka helela ke bua le lona ke le kopa gore ha lo ka mmona go gongonyana a ntse a sika-sika lo ikatumetse gore le tle le kgone go bona phatlhatironyana mme tshologelo ya me ke gone ya ka nne kgosikgolo a bua gore o tlatla o tshwanetse go tlaga a tle go bua gore nya ba ga Malete ke tlabe ke ntse jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana gore le rona re tle re kgone go ba le bogo mme hela go phelong ya letsatsi ra amogetse gore a tsela ye e dirwe
asphalt overlay e tshelwe legogo le le tshelwang ga godimo le ka thuso ya modimo re tla rapela gore e re tseye sebakanyana batho betso re na le bothata jwa go kgweleana ko ditleliniking tsa rona yaka marunane a bua ke tsa kiriwe ya mile mme le nna ne ke tshwantse gore ke hite ka yone mo boemong jwa bo honorable tleliniki e thata re yang ko go yone ka gore ke teng ko bongaka ba bonwang tsatsi le letsatsi teng ke ya ko siga golo mo gore tshwentse mme ke dumela ke re tla re ka jaanong ba primary health kana ba neng ba bidiwa DHMT ba gorogile ko counseling ke tsa ke re ba itshitletse jaanong le ha gone se re tsena mo pakeng ya kotara ya bohelo ya ngwaga mme re tla tshwanna ke gore re se ka se ke gore ba ga maletiri dira jang gore ba se ka ba kokonelwa ke manokonoko a go tlhoka go bona kalafi ka nako e tshwanetseng ke sengwe se re se itemogetseng batho betso goromente o mo pusong ga ke batle gore o montšha ka gore ga nka nna ke re o montšha ra go bua o montšha la go itlheleng go ngwana goromente o mo pusong o tšhentšhile thulaganyo e re e bitsang ipelegeng gampe ko e bidiwa ikageng mme re sologela gore go ya ka puo ya gagwe e simolole ka April mme e tla ka diphetogo tse dintsi jaanong ke batla gore mo boemong jwa bo honorable re e bue hela go le kalo ka gore le rona ga re ise re bone mekwalo e tlhalosang gore go a pele tota sentlentle ga te go a go diragala eng mme e tla re mekwalo eo ga e goroga ya be e le gore jaanong re tla e bala le bone gongwe re na le tshologelo ya gore ba tla ba bua le lona gore le itse gore gate go diragala mme hela e re tsatsi leo go diragala bangwe ka dingwaga go tla gote ga re sa tlhole re tsena mo thulaganyong ye re e bitsang ipelegeng re be re itse gore mme gone sa le re le tlhabile ko dimatseba gore ipelegeng e re e tlwaetseng e tla e fetogile mme ke e wetsa yone eo ke re le gakologelweng gape gore re ne re na le approval ga ke ka setswana ke tla re ke tetlello re letleletse gore mo motseng wa rona wa Taung go nna le di-VDC tse pedi gongwe ga nne e le go di tlhopha e nngwe e tlabeng e le ka ga Mareteka kana ko Taung West ke e bee jalo e ka be ne e nnile ka nako e ne re tshwanetse go tlhopha di-VDC jalo bo go raya gore go nna le one madiadia a gore goromente o tšhentšhile o santse a itshetlela mme le gampieko o sampe a itshetlela jaanong a re nameng hela re letile makgwa ba re patience pace go itshoka go tlisa tse di siameng e tla re ga go siame ke gone e be jaanong dilo tse re di tlhaloganya re tla re bona gore di ya ko kae batho betso ko bohelelong mo kganyeng ya ditiro tsone tse di tshwanetseng go dirwa ke VDC ke gore ya ka nne kgosi botlhole a bua di dumalane di teng mme ke rata go wetsa ka ntlha nngwe e ke neng ka e supa e ke dumelang gore a rotlhe re tshwanetse go simolola go e yakanyetsa ya gore ntle le gore VDC e be tlhokometse dithoto tsa yone jaaka bo matlo le rona re bereka ko ipelegeng kana ko ikageng a re simololeng go tsharolola dikakanyo ke ne ka bua ka tsela e re bitsang tsela ya bakgatla kana gate ya bakgatla gore ga re bua ka pavement ya tselanyana ele a re se ka ra e bua hela ka pavement e re ka e buang e tswang ha e be dikologa jaana ya go kopana ko tseleng e heta ga go borre tshekwa bo botutuba nya e kwa ele a re simololeng go e bua re akanya mo go teng local tourism ka gore ebile re ka hella ra go ikopela madi go ba bangwe le bone ba ga rona go tse ba tswa go kopa ba hilwe madi a go tlhabolola ko tamong ya bone a le rona re ithulaganye re bone gore re ka tla ka a monument se hikantswe se re ka se bang hale go supa gore ba kgatla ba di ba tswa ka gate ele ba tswa mo stationeng mo ba tswa ko maarabeng e le neelano ya trade kana ya kgwebo selo se ka re direla letseno se ka re thusa gore re tokahatse matshelo a rona metshelo
ke kile ka bua mo dingwageng tse di mmalwanyana gore ko East Africa ba na le mo go teng SACCOS, Savings and Credit Cooperative Society. Ba ke neng ke na le bone re reka dijo tsa ngwago no fela ne re dirile madi a ha ke lebella a ka tshwarang bo 60-70,000 hampe go madi a wa kae gone hayo bangwe dijo le rena re jile bile re heditse ebile la o ka re wa leba motlhala wa dijo tseo ga gona ga uyo mme ha re kolekile madi a kalo jaaka Kgosikgolo a bua e le 70,000 a re mo tseneng ka bogare 35,000 o re dire society sone se ka gore ebile sone se laolwa ke molao wa puso ga gona bo madi a jelwa ke dipeba ga gona dilo tseo mo Savings Credit and Cooperative Society ke madi a tshwantseng go isiwa ko bankeng babereki ba puso ba tla batla gore tlhola ka nako le nako gore a re dira dilo tsa rona sentle jaanong ke re batho betso ke dilo tse re tshwanetseng gore re di gakololane ngwaga o simolola jaana re di tsenye mo ditshwetsong tse re yang go di dira Kgosikgolo o buile ka go investa mo baneng a re direng jalo re investe mo baneng. Now I am a product of such lo itse ntlo ya me e ko boatle e tona ne ke kgatlhegile le nna be ke go ga lehatsi ba kae bana ke gampieko o mongwe sa ba ile China ke tsile gore go tlantela o tla go mpontsha le China gore ka la ke tsere ke le China ya mo ke nna o mongwe wa hetsa ko phalapi gongwe le ena ga hetsa o tla ba neri ke se ke tla le mosadi ya Mary 2 ke nna mo takalenyaneng hale tse dingwenyana di ntatlhella seng wa ke me ha ke be tlantse ke nna mo tlung ye tona ile angele gona le limengena le ke le bona ke be ke sa bone sepe ke ra gore kgang ye Kgosikgolo a e buang ke kgang ye botlhokwa tata ha o tla ke re ke hela gore ke bua nako e setse ntse e chaile le intshwarele batsadi mme ke ne ke re ke supe go le kalo ke dimela ke re bo honorable ga ke a lo go setsa ha ke tlhaetseng teng e tla re ntse re tsweletse mo diphuthegong tse dingwe le tla oketsa kana le tla mpankanyetsa mme batsadi mahoko a rona a kalo a tepodiso ka ha re ntseng re tshwere ka teng a modimo a re segogaletse Kgosikgolo ya rona ba dira le bone borangwanagwe le rona ka kakaretso re bone tse di siameng mo ngwageng wa 2026 ke a leboga motsamaisatiro ra leboga motho o se go le motshegare beso yaka honorable Nawanga a bua ke re boloke nako mme ke tegara e go sa thata ke eletsa gore ke a utlwala ka ko ma a le nkutlwe ka nako e ne go tlhophiwa ka 2020 kana go ikwadisediwa ditlhopho ka 2024 ba ne ba sa ikwadise go boa go ikwadisa le bana ba rona ba ileng ka nako e ga go ikwadisediwa ditlhopho be ba ise ba nne 18 years ra utlwana bagolo ke bona ba ba ikwadisetsang ditlhopho gore jaaka Kgosikgolo a na a bua ga go ka nna le phatlha go pegela ga nna le phatlha go pegela ya go teng gongwe mokhanselara mongwe a rileng nya nna ke tlogela mokhanselara ke bone mahula matala ke bone mahula a matabana kana mo parlamente mongwe a tlogetse tiro ga ke rate re di bone dilo tseo ga go iwa go tlhopha le bone ba ke buang ka bone ba ke re ba tla go ikwadisa mme ba na le tetlelelo ya go tlhopha ka jalo re rotloetsang bana ba rona gore mo ikwadisetsweng tlhopho e tsweletseng mme jaaka Kgosikgolo a na a bua o sampa a re buelela le botsadi ba IEC gore ba tle go tlhoma tafole mo taung ba tlhome nngwe ko Mogobane ba tlhome nngwe ko Otse but until thulaganyo e nna teng go ikwadisetsa ditlhopho go dirwa hela ko Ramotswa ka dinako tsa tiro dinako tsa tiro ke ra 7:30 go tlela kora 1 ba lantsheng go buiwa ka ga go buiwa go tsa motshegare go tlela ga go tšhaisiwa ka di weekend ga gona thulaganyo e le ke re ke ya tusetse mo ngame go la gore ba re ofisi haka ofisi ya ikwadisetswa ditlhopho e ko madirelong go fa ba le station ya share ya gare shafi
ke teng ha ile teng ko office ya ditlhoko ha o le hala go filling station go tsa go office ya ditlhoko e ka ba ka kae e mo gape lona ke a tolosetsa mo ngabe ke a clean up campaign batsadi e ta utona e buile maloba ka state of nation address ta utona o kupile gore le ha sela botswana ga le phepa ka jalo o kupile gore la satarta ha mongwe le mongwe wa bobedi wa kgwedi satarta ha mongwe le mongwe wa bobedi wa kgwedi botswana bo tle go phepahadi go se kholo na di tse le tsholo ka satarta ga se re tswa mo go sone ke ne ke ntse ke tsweletse go e bega mo go rona ba go mme go nka ditiro di a di re tshware ka go harologana go be go le botlhokwa gore jaaka ke ne ke bua go lo ka satarta e re ha tswa go lo go pitong rona ba bang ba re seng ba lapa le tsipaletsweng re be ra go tsweledisa go dira tiro eo mme ya bogelo nna gore rona ko malapeng ka bongwe nako yotlhe a re tsweleleng ka go khipa malapa a rona le dipatlelo di le phepa mme ke thuso engwe ke gore barui ba soposeng honorable Ilan ke dikgang tse re di tshotseng ke dumelola ditse barui ba soposengwe go na le botsadi bo re itseng gore re ntse re rena le bone ba na le mafudiso kana merakana ka e leng gore go na le thulaganyo ya gore go eletsa go dira motlakase wa letsatsi go se kgoloma go kwa wa itse ya gore romile kgannye ke thulaganyo e teng e tsweletseng mme ba leditse maabane mo ngabe ba kopa kopano ka moso le bone ba ba amegang ke ra ba rui mabapi le gore ba ba amegang ba ne ba na le merakana gone ba eletsa go tla go buisana le bone ka thulaganyo ya go ba eletsa go simolola tiro mo kgweding yone kore ya ka re tle be re kopana ka moso ka jalo re kopia lotlhe ba e leng gore le ka tswa le amega ka gole gore ba tle le ise molaetsa ko go bone ba ba amegang gore ka moso ka 10 ba tle be re na le bone ha kgotleng ya bogelo ke gore go na le leso la go rammusi ka mosadi o robetse ka go go rammusi dithulaganyo ga re se re itse gore di tsamaya kae ene motho yo tlhokaetse ka satarta ga o rammusi ke ga morago ya la ka fa leso le ka foo jaanong ne ke re lone le itse ba gaetsho ke dumela gore motsamaisa tiro dikitsiso tse ke na le tsone ke tsone tseo ke a leboga ka pula ba ga malete mme ya bogelo le nna ke go leboga motsadi go tswa ko Bolax o nkisetse mahoko a malebo go be ke le tshwere ka short notice ne ga go se ga gore be re sa tshwarwa ga re bakantsa ditiro mme ke solela ga kitla go tla go boela gape mme ke kopile jalo gore e tle ga re phatlhala go bona na office ke a leboga ka pula ba le bona khosi motsadi ke tsa gore ke le go bokhutlong ba lenaneo la rona re tla kopa ministers fraternal go tla go re fa tshegofatso ga go na le moemedi wa ministers fraternal ra go kopa kwa Father, in the name of Jesus, we thank you that you began with us. You have carried us through this very important visit, our Kosikulu, this important visit, oh God, where we have heard, we have been updated, we've been informed, we have been, oh God, updated of what is happening in our village. We thank you, oh God, that it was not in vain that we came here. All that has been said, all that has been declared, oh God, we present unto you. We ask, oh God, that you continue to keep us, you continue to protect us. We ask that you continue also to keep us, oh God, to walk in agreement. Lord, the unity of the mind, the unity of the heart, the unity in terms of actions and activities. We surrender every dream,
every vision, every plan regarding Taung, regarding Ramotswa, regarding Otse, regarding Mohobani and other villages that are part of Hamalete unto you. This year of the Lord, we ask that you bless us. Let there be change. Continue to bless us with rain. Bless our fields. Bless our Miraka, Masimu. Bless our businesses. Bless every job. Lord, even the Forest Hill Farm. Whatever dream, oh God, whatever aspirations, let them come to fruition in Jesus' name. Many things that have been spoken here, oh God, we present unto you. You began with us, oh God. We ask that you dismiss us now. As we go back to our various places, we ask that, Lord, clear the way for us. Continue to bless our Kosikulu with divine health and even long life. Bless our courses, bless our counselors, bless our leaders in every aspect. Bless Bolax also for the support. Bless even this community, everybody that came here today. Lord, bless them. We arrest every spirit that would want to bring any calamity, that would want to take away the joy, the happiness we've obtained from this meeting in the name of Jesus. We declare it is well with everyone. Bless our way. Bless all of us as we leave. In Jesus' name. Amen. Amen. Besu, barona va ipelele go pa thuso ya ditiro ka mosadi. Ke a leboga. Bagolo, basadi le mahala ya la mosadi ke o hapela gape. Tsentseng a dira se tshwarelo. Ya me teketswe mama le tere go batla papata le kontre. Next time no gare kopane re na le disiana gore re ke go papata ya la kontre. Apa ke ga sia. Ke a bona gore ba tsore ke tsala le nna ke ka ja bokae papata ke re tlhoka bokae 500 next time. So, next time re tshwere ke tlala 500 pula o re lekanela gore re reke drinki excel le papata gore be re ngathangata a ka nna ne ke thakere le na le ya rona ko BBC ga ta ga spele teng other meetings, development, Canadian